Penuhut makimisa datadau baino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J. Riven. Steady recovery for Michael Mojini. Steady recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Oviton toko naki is sambayang datoko untuk kehidasan kesembuhan di Kuandi Kohoy mentat penyakit kanser. Special intention naki untuk kehidasan di Datin Mary Melatin, untuk kehidasan naki di Josie Boswin. Oviton toko naki is sambayang datadaw baino o kaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin, Bernadette Kiluk Dompok, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Cornelia Anthony, atau di Simon alias Chester, Emily Jombin Siap, Steve Steven Ginity, Madam Monica Ubas Sili, Mr. Eugene Lido Mojinol, Rose Lee, Sylvester Jikwil, Silverius Golingay, Raymond alias Imoy Majantim, Jovita Boyo, Paul Mosino, Josu Labangka, Madam Clara Tan, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Sister Mary John of the Cross, Simon Isang Punay, Ibrahim Jimis, Lucy Lawrence Hughes, Eddie Sekura Eng, Bava Bernard Jawo Lejuman, Veronica Teresa Jawo Lejuman, Alexander Lee, Benedict Bestan John Goninu, Frederick Danggatil, Mauritius Danggatil, Anastasia Junian, Jacob Joytun, Rosa Linuis Kahin, Sylvester Edmund Alex Liaju, Lilian Lijua, Crispin Lijua, Teresa Hongjo Eng Richard Lijua, Beta Juim Lajiman, Savyavi Koduduvo Itapui Dopomohyungan.
Moho so de diao, tu pointan tu no demo kinongo koso kodogo oi kinoingan. Pobohingo ino tohingonu doi dogo, kinongo obos ngaviku. Tamangai sono sabagi do ikan kanangan koso do matonu. Idit tinggo hunggung do pahapangavinu. Umohigai so. Ingan itama, om ditanak, om di spiritu tabitwa. I gracia di Tuhan Yesus Kristus ada tokau, om ikaginavan di kinoingan, om ikapisaan di spiritu tabitwa, yang paina Diosus sa viavi. Tapi ngavi kana mangakun dodoso ngavi da tokau, om kupapotonda na di da tokau sendi da mamalamai di katapatan, tahom lati tabitwa. Mangakun zo, di kinengan tafakas, om de Diosu ite pinengavi, dan ako pamidoso zo kozo, id pamusavan ngaviku, om id bos ngaviku, idunu inaimaanku, om idunu iauku nang azan demimang. Mazan dahasaku, mazan dahasaku, mazan dahasaku tagazok kozo, itina pogi, Dumakinsian zo di Mary, i obitua pintihombus hahangay, sa viavi di tasab om sangti ngavi, om Diosu tepinay ngavi, do sumambayang muntok dogo, do di Tuhan kinaingan datokaw. Kiko siyanan da di datokaw ikinaingan tavakas, mamahyong do doso ngavi datokaw, om magawit datokaw do di kaposisyon na salajor. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kristus kasianaino. Kristus kasianaino. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kano sumambayang. Oy kinengan tapakas kozo poin pasi salajur. Panakno da tamemo zikinada da papasudong da hizab za da idiaw, da hizab om menampuan da kalajaan no, itinapot da ginafo. Maza di Tuhan Jesus Kristus za tanak no, imamamasi om mamalinta miampai diaw, idi kepisaan di spiritu tabitwa, kinengan mentok so hihinaid aiso kopupuson. Pembahasan manta disuat di Santipol dari Tuhun ngavi Rom. Suminuang di pemogunan odoso minaza dosonguhun Tuhun, om minaza dodoso okapatazon, om ingkano do tuminongkop okapatazon, maza ditoinsanan tinau Tuhun, tu potitikid Tuhun, do nokopimidoso. Nung pentantu nopo do masa do kinotuan do songuhun do ogumukoso o napatay nga hobi podi do pentantu do igrasya don kinoingan mikot masa di songuhun Tuhun i Jesus Kristus nopo nga minikot do ito gumukoso sebagi do tak tomod to sima. Nung pentantu nopo, do minamolinta o kapatazon do potitikid Tuhun, sebagi do i waza, do kinotuan, do songuhun, nga hobi podi, do pentantu, do songuhun Tuhun, i Jesus Kristus, nopo nga papadadi, do potitikid Tuhun, do mamolinta id koposizon, i monoimo di tak tomod, iawi kosudong isido. Do dadison do pentunud. Bago tu kinotuan do songuhun o minogobit do ukum do potitikid Tuhun. Dadi ikoy man tavasi do songuhun no po nga
mogovit doko posizon doid poti tikid tuhun o mamadadi dioho doko tunud. Nung masa do au ko bingi basaan do sunguhun do ogumu o dinadi do mamimi doso dadi masa do ko bingi masaan do sunguhun do ogumu mai o do dison do ko tunud. Ngasong ko nopo ginaso di ginumu do doso ngavi noiman hobi po do agaga sopo o gracia incano miaga do doso di do minomolinta doid nombon nopo ikiva do kapat tazon dadi gracia nopo nga momolinta mai do mogovit do kapasizon selajur kotohwadan do di kotunudan imikot masa di Jesus Kristus Tuhan do tokow. Ibos di Tuhan. Doi tisono oy Tuhan mikot zo domimang dihizabno. Doi tisono oy Tuhan mikot zo domimang dihizabno. Ako makyano do kahubukan tak ngavi nga tohingo po'y ngukab. Ako makyano do kahubukan tazam tazam koton. Ponovohidi doi tizono. Doi tizono oy Tuhan mikot zo domimang dihisabno. Idi hiningkuman dibuk paimbuhat do painsuat do apatut zo domimang dihisabno. Oy kinainganku umondos zo id undang-undang no idi tuvaw di ginavoku. Doi tizono oy Tuhan mikot zo domimang dihisabno. Kotuhidan no nakabal ko idi kotimungan tuhun tagumu munong ngavi ko aw ko nakoputan koy hokodi oy Tuhan. Doi tizono oy Tuhan mikot zo dumimang dihisabno. Potumbasay no o kandasan konsikaan montok sa viavi imogium diaw poboso no tomoy mo izyoho indama ituhan guminavo di sakay dayno minamasi. Doi tizono oy Tuhan mikot zo dumimang dihisabno. Tihombusno muntu daw sumbayang doi sabya vitimpu do montok di binakas do tuman miampai kahansanan idumbangan di tanak do Tuhan tuhun. Haleluya. I Tuhan miampai dia zu. Pembahasan mentadia bal tabas si tabitua sinuat di Luk. Minabos i Jesus de dimokiki iya nga vidaw. Intangano do poimbasan ko montok koiman poingikit o sumbu nga video zu. Imang no do miaga do tuhun ngavi i paingandad di tuan dieho do gumuhi mantad di pangangakan tegazo matod. Paintonda do magivang di tatangob do ontok mikot isido o mogkoitik. On si kauno isupo ngavi i o di tuan do pointu daw do ontok mikot isido. Popoy hozo dia zu to topot, menombidak mai isido, popo ikaw dia ho, dai damping meja, o menempuan dia ho.
idi pinta tamangan kumoduvo dati sido domikot. Toy idi kumataho nga on si kono isu pungabi nung o di sido isiho do pointonda. Ia bal tabasi di Tuhan. Tepenengavi, kiva vok na toko de osisan. Hovon te ke osisan de apatai, oho di kenengan. Sebab-sebab nu panga kaya ko dia susundi, mungkin apa nak tonda te ke ogu pokelaja do to do onu te ke opus ke de paganakan nu ogu posusubai. Sebab noko tu atau ko pentonda atau do semua mo dikenengan. Hanu intangan tu kau iti bos the Injil the kesaban diti. Nga koi katana pada kenengan nga okon ke mengahukum, okon ke id kesusaan nga mega lesonguhun koi katan mantad do pangangakan taga zumatod. Ko iso konsikaan. Nga ino pa nga montok koi kenengan koi kat sido miampai iso konsikaan nga kasanan na po nga paintonda toko. Pengko toko do paintonda spiritually toko do paintonda do monoimo do koi katan di kenengan. Mantari temen ko ngawi i tikit timpu toko do kamong di tikalamazan do Ikaristi sinungi mah do i live stream no pa iti Ikaristi diti nga onsi ko o ginamara toko do nanondo ko vago di kinengan do ko posisyon timpu do tumonda nagi menokadung kuma tiso tiso tu itu na tanda do toko do ko potondaan do monaimo do kay katan di kinengan mempai ginabod onsi ko do ko posisyon do toko mantari temen ko ngabi kana mikot di Jesus de meja di Ikaristi mempai ginabo di onsi ko monong katahuod sebab no do balakat ipinatak di kinengan kuma do toko. Azo kono ay Tuhan kinengan do sa vipinangun masa do kavasyan no nakatay mazike di loti takan sa diaw tubaritana kalaja do hangon ngavi do tinatuhun do madama iti montok dagay di loti do komposisyon. Azo kono ay Tuhan kinengan do sa vipinangun masa do kavasyan no nakatay mazike di hing anggur takan sa diaw tu pada gubas anggur kalaja do hangon ngawi do tinaw tuhun do madima iti di tinumon do kosondo vanansa. Imang sambayang ay tapinengavi do kahubukanku Diyos yung ngavi o tayo na da dedikinengan itama tapakas. Tayo na dari Tuhan ni kubukan ni komando, montok di kalsan kubentukan ni nando, montok na kapasyan na toko, o di kapasyan na stavya vi eklisya tabito adaw.
Panak na dagay ay Tuhan semambayang sikay do kapantangan to tepot mentok taak ngawi no damaza di kaimaan ko pamahidang do grasya no abakasan si kinada di katapatan tangahom lati na kozo tempuanan sa maza di Kristus Tuhan sa. Tuhan miampai Diosu. Poin sabato o ginafo ngawi Diosu. Kano manak do kapodong katawa dan ngawi ada di Tuhan kinaingan do toko. To tapot do katuru do matuhid iti kala jatza om ko pamosi zansa tamay mo om ida manopo da manak diaw do kapodong katawa dan ngawi oi Tuhan tamata bitwa kinaingan tabakas kozo om aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di kinahodion daw minogabit isido do koin pagawan do kozuvo do Tuhun natu. O maza di kinonda saan daw pinuhas di sido o doso ngawi dagay. Maza di kinatungagan daw manta di poin patay na ibang resido ilahan kumadid kaposizon aiso kapupuson. O maza do kinansabatan daw do diaw. Oy ama na ibang resido itatangab ngawi da syurga. O mingkano miyampay di kopikovangan di tasab ngawi o sangti ngawi. Umazaw si koy do hozo kapasaan do kazaan no. Tumiyampay ay so kapupuson mangazaw si koy. Obitua Tuhan kinaingan. Do kapuasan ngawi syurga. Tawan ang kanan ng panulo o pagtugano. Hasan ilita kapasoso. Also nasido imikot ingan di Tuhan. Hasan ilita kapasoso. O totopot o bitua ko ay Tuhan. Ito vuda sa viavi kabituhan. Itinapogi da dizono da obitua iti titak ngavi. Sumambayang sikoy da maza da papasondot di spiritu no. Da itingavi miaga bahobaw umato. May da ada di da itingavi da montok bagay. Ditinan. Omza di Tuhan za i Jesus Kristus. Untuk ritimpu dan iman patabuso isido. Om nasaga ko sa seminuang daid konda sa andaw. Minagano isido daloti. Minanak do kapadang katawa dan ngavi. Minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngavi daw. Om mosbos. Onua iti savya vikaw. Om pangakana diti. Tu itino itinanku. Ipatakon may montok o Diyoso. Idlahan miya gadi, ontok na pongo imakan min sa sadop, nano di sido isa sa van. O minsan po da minanak do kapadang kataho dan ngavi, pinatak di sido kumadi makikya ngavi daw o mosbos, o nuwa iti savya biko, o panginom na mantad iti. Tu itino isa sa van di zaku, isa di batas kababago om aiso kapupuson, ipatunguan may montok Diyosu o montok tagumo, montok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti, do kaandaman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbasan. Itinapogi da masusikay mamalamay di kaandaman, di kinapatazon om kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan, iloti di kapasizon om sasaban do kapamosisan, manak do kapadang katahuan ngavi, danigitan si kadiyaw, do kapadan day dumbangan no o manampuan day diyaw. Uhudo ko sa isikay da simambayang, damagi do ditinanam sa di Kristus, at timong si Canada do iso,
maza di spiritu tabitua. Onda mo ay Tuhan Eklesiano, pahintangkap, id patatangkap di pamagunan, amabitan ng Zasido, di kapanuan datahwad sa kaday. Songabian miyambay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Saviavi di Fada ngavi. Onda mo nag-iit a pinay ngavi Dagay, inungokodop, idi kahansanan di katungagan, Saviavi inapatay id okosyanan no. Tay mo na isiyo din inabaw de boss no. Osyan ay dagay Saviavi, sumambayang si Koy, miyampay diha hangay tabitwa, Mary, tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong abitwa, Saviavi is Sancti, inang papawon si Koy diawid po o pos di umulan ngabi. Panus Canada di kabosyan, do dumadi do sampito mongkos ngabi di kapasizon sa lajul, mangazo o mambantog tiyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, idisido. Ikiningan tamata bakas, idi kopisaan di spiritu tabitua. Saviavi kabantuganom kapantangan nga diawno, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Dahil penuh di mama masih, noog maza do kapangyaan pangkinoingan, katama zikoy de mabos. Tamaza idi syurga, abitwa no ongano, mikot o kapamalintaan no, isap no ay maan do itana, miagal do ingkano do isyurga. Tao kandagay do traruti, o loti sa tasasangadaw. Pampahyang asikoy de hasa nga bidagay, megal dagay de papahyang de santo pamuhasa mabandagay, kada sikoy abito de koy basatan, nga pagabaso sikoy no manta talaat. Kabaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy de matad patitikid talaat, katahuat no de manak de pibabasan itadaw nga bidagay, de mazali sa kaday de kasyanan no. Pengkabas sikoy no da tamay mo de matad doso, paintampasi mantad sa viabi kesusaan ginavo. Termasuk sikoi poingandad di kehansanan nabi Tuhan. Di koi katan di mamama sisa Jesus Christus. Tuig kumalimtan kuasa ang ikubantugan mo, madiyaw dababay mo ang suniginay. Oy Tuhan Jesus Christus minabos dari apostol nga bino. Pibabasan timponon ku Diyosu. Pibabasan ku takon ku Diyosu. Kada intong day dosa nga bidagay, nga day di katumbasan di eklesia no. Katahuod no da manak na sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan men pahisap no. Mamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupuson. Pibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tumoy mo. Kano na di, magitataak na tanda do pibabasan. Osyanay nagar, oy lomba de kinaingan, mangidu kanidos sa ngabe di pamagunan. Osyanay nagar, oy lomba de kinaingan, mangidu kanidos sa ngabe di pamagunan. Onway si koy do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngavi di pamagunan. Abituan na santob o hodin makan demi sasadop di domba.
tinan om za di Kristus mengkabita toko dari kapasizon sa lacur. Kano sumambayang. Panakno ay Tuhan sumambayang sikoy, dakano konalan mantad kampazan, di konunong ngavi don syurga. Sakadai zikinada dan nunu itakano, idi umulan babayno, petonda mentok di taak ngavi isalajur, maza di Kristus o Tuhan sa. Ketabian, gugumampi di monanabus, savo di hahangai tabitwa Mary, de diau pinatak di kinaingan, itanak tontoy soondaw, de diau pinahansan di Mary, ikatumbasan daw, miampay diau nadadi i Kristus dotohon. Tabitwa Joseph, dagay punagi, pakitanay diau sendi dosangohon tama, abita zikoy di lahan do kapasison, pakinuay zikoy da grasya, kabinsianan sinyo, umuhigay zikoy mantad patitikid talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ibalakat di kinengan tabakas kozo, itama, itanak, espiritu tabitwa, sumundat nada day Diyosu, tumimpon miyampay Diyosu so hihinaid. Ugad no, pabalot no, iabal tabasi di Tuhan.